حي على الفلاح. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول أيضا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول أيضا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Mga urip ni Allah, mga Muslim, sasabutan tanu nagukailaytan aging kaya dunia nana ditanu singkakala langwan taman na palayan temporary. Anak po na niya nagwa nakapusan niya. Sabab bro na inaduntan wallah apir mirusi kulang wana kaaden na ana mababalui atas tanggungan tanu ko sa bapakiat na kitan wallah sangka dunia. Sulang man taman na madadalam sangkali lupa na ini pagadil ko kapagintaw manusia. Sabab bro na ini subur ketan wallah akapakang galabaktan penggalabakan kaso para sa iku dunia ka nago labi penggalbakan kaso para sa ikwalungan kaamawi. Manusia na ayat na wallah na makambababidun sunyawan niya nabusugadan niya na sunyawan na ay mababaluya pangnang kanyan na su ding kaking gulalan si kusimbat wallah. Mambusugadan ka na su kalalayaman tanu ko igabi ipita itu man isa nagitu so para si kuya manan yan nabudan ka. Sabab rauna sigur kita wallah ini sigur kita wallah yang kutua kang galabak na mabalan subtad ka ko kababalin ka manusia adam penalam ba ipagintong kasang ka dunia na masukat kasuyag ka na lebih apang galbakan ka naging kutua para si kuya manan yan na alungan ka mo. Yuti wallah napiak isabutan yan nakitan. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu
Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini sungguh Allah teruang kahai Muhammad sang kaya mga tao ang galabagsiran ka an may lay wallah nagususubuyan nagudan yung sikumya maratiya aking kuto kapang galabag umanisa panggalabag ka sa para ko dunia ka sa alabat ka sa di ka kawiswisan si ikuwemanan yan na uyagan sa ginawa na lagi do tumambuwa panggalabakan kaso para si ikuwalungan nakaamawri saging kuto ka ba sa tanwa mababalansanan di ka pa kayo ba ayaw ang galabakan tanah para bu sa simba lagi dumyangaw na mga tawa ipumbaling si sakatasan namimbaliw sila na mga rahib ayaw ko puntarian nagikap simba irang kuwala na daw to pa kayo agama sakya pati tukoy rin Rasulullah la ruhbaniyata fil Islam da aba ayaw ko panggalabakan ka na simba busiko kadnan ka sa isibeng kasi saging kutuwa mga rurusan sa para busayamanan niya simba ko Allah kakapakay panasuka panggalbakang kako ikaw yag ka na amay ka kani at tanaka para an matatanulso igabi ipita na gusukap kaw yag mga wata ka na pambaliw to simba na pambaliyagin kutuwa kapag intang ka asuka di dalam kasih lupa na mihrab ay mana na napalaya ay unda sugal bakka amay kami sungkat si kukabe unwaga man napalaya simba embalasan ka Allah sa manuto nana ini sa parso kalalanang ada agalabak malagi do siku ikaw ya manusia siku kapag intaw niyan ama paparwap sugat ka aguso para si kuya manan yan naalungan ka mo si ka kuya ganun na adna sa katawa mama ama sarili panilawas na ayasiwa yan na di mamalad si kumadaklatao sa anda man na yun ni adnap ka sukat yan sang kutwa kat kumang ninyan agyuti siya na niyan kuya yan nasukya pa kauman yang Rasulullah na inisaginan yan sa ayakapan kakampatutuluto ka kagi paletan nunun matao na dayon sa miya kapama sa aging kutwasa katawa mama sa sati manapato ka ayat na sumyungon na sunabi na inisubo yanun iman to na ubagos kamayle sa dalmay nga di ka di mamalad na sadap kasi sa katasan na pangitagong ka na ayamanan yan na paparadaan ka sa padian ka mabagar ka pa na ka masukat aging kuto ayamanan yan na ikuyag ka sa ginawa na pinggulaw laging kuto sa katawa mama na da makasawlan na miya ka umaku Rasulullah kadiditaran na gumakapipia ginawa niyan kakagi inusaryan aging kuto ayamanan yan na kapsukat yan sa ikuyag yan si ko lamba umur yan aging kuto ayat ami alwitan na piyang isabutan wallah apa mataitan wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun siguradun nati wallah apa kan durkan siku kadnani gitu suka ko mo kapatay umanisa na makaw maswalungan na mauri na pakit pamanutul o di na pamanutul ng rekan mo pakandu rekan mo si ko Allah nago pamanutul ng rekan mo sunganin amyang gulaulan niyo may tumala kung kibabatugyo sa dunia agiw ti pagargaan dayon sa magkain naging kutwa kapunta si ko mga amal tanuan daminirami gaging kutwa galbaka nagyanan mga urip no Allah so Islam kung inisunian ko kang galabak
Melay du simba anta kakawiyagan. Na igira manutua ayah inusar wallah si kupanta ku kakawiyagan. Nana kena ubah bang adi dilapat ka kandela kau. Ori na penggel pakan kasa kena ubah bangka andi pasua. Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dari sabutan wallah abialu niyan rekan waging kaya lupa ayamanan yan na madaya paunut-tunut ko manusia ko dingkawan kandela kau. Nah ini sugurkan wallah aging kutua famshu fi manakibiha. Ndala kau kanu saging kaya pila wala nga lupa. Wa kulu min rizqi nagukang kanu si kungani na yamanan yan na rizqi kanu Allah. Napia kau riyan Allah. Asita no bumagendud si ko Allah ka kumas ura sa kapatay yung gagaysa. Ayamanan yan nanana kena ubata ketatap sisang gaya dunia. Ayamana na sukat tau manusia si ko kawiyagan yan. Napaliugat tutu kakagiya angka di makapamalad uni na angka di makapamanakaw. Talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Suka-sukatang kasih kuya ka kumapian tunununaw kita kesabapanun halal napaliugat si kupisa katawa na yamanan yan na mga muslim. Sip mang kukip pananaw gan wallah si kusimbah na inumanan yan ito sa kagaan sa inusarya naging kuta fasaw. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari sabutan wallah lagi daging kaya katitimutan saging gaya Jumaah. Hai skanu amya maratiya. Na egira manutua ini pananawagso kaya waktu na pamakupakutkan wati wallah ngagaang ganun sisang kaya mga padamang yung damang Arab na igira na si ikum yang una na isa pong kauras na patugan sa bangka kagian tumakay tiyaragin kuto mga tao sa miya karanis waktu Jumaat na tiyago ano Rasulullah sa balas so kapagakabalagatan si babaya sang kutuay manan yan na kapagataling mangkasiina na isa si ko kaya pakapangkapang kataw ng Nabi nasupaga de alumpukan na pakasul sa masjid na ayin balasun wallah na lagi dumi kurban sa satimana yamanan yan na unta aging kutapi kurban yan na bagi-bagiin si ko mga tao. So ikadua suno na lagi dumi kurban sa yamanan yan na satimana kasapi na ikatlo suno na lay dumi kurban sa satimana yan na kambing na ikapat suno na lay duwe pi kurban yan na satimana manok na ikalima suno na lagi duaya pi kurban yan naging kutwa satimana ura ka manok na makatindig so katib sa kapangusiat yan nakalaka na ng mga malaikat aging kutwa di iniran kapakatundu-tundug ako kaya pa matanong sa kakalusan naging kutuay manan yan na listaan ko katutundu-tundug way manan yan na kambukikitan wala sa balasang kutuwa kaya pakataling masumambud sa masjid. Miya ka umaka sa masjid na di ka mamatiya sa Quran uli na di ka pupudi-pudin sa Allah na palay duto argan wala tataguan yan sa ipantag. Nagyanan so mga paliwat wala na kinanglana magaan nakapanggalaba ko ng Muslim sa kinauban yan pendilya lagi daging kaya sambayang na dayon sa piyak isabutan Rasulullah fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una anil ma'un. Piyak isabutan ng Nabi asusang atasiksa na bagian ng mga tao pendor nila naging kuto pamanadiran kapakasambayan
Idedere inuniran. Igira nap ke salah kami kakeda suwaktu. Na miat pitu busiak itu. Na miruko-ruko saging kuta sunda walenian. Na miya kasalam na mananian na apya sutantan yang wala kakagiging kuto pamana kapangatad. Na ayak kinanglan at taral bisiku kasembayang na si ita di makasembayang siku masjid sambal ya salatul jamaah. Nagyanan na piyamagusena ng mga ulama o kapakalalpiyo di ka kapakasembayang sa masjid. 20 agu pito anta ka 20 agu 5 akaw unaw si di makasembayang sa masjid adi sutawa si sembayang sa king kutwa suldawalay niya. Na isap na piligron naging kutwa la salata li jaril masjid. Sambayang utaw asisiringan niya na masjid na dipsembayang sa masjid kasi iprokuro ko sa suldawalay. Na isa ay nidalilo mga ulama naging kutwa sa katawa buta. Amya ka umasiku Rasulullah apa pamang ninyanon asidin di makasembayang sa walay kakagiging kutwa dinyan emanan yan nakapaparo. Na antuno ni Peter unu Rasulullah si kupaganay. Inarga yan naging kutwa lalagyan sa tinaway na sikan di sembayang sa sundawalay ka. Na kaya talikod siya kini Abdullah bin Ummi Maktum. Na ti Rasulullah ino pagkanag kasubang. Na ti naman na naungan si saging kutwa walay mi. Na Peter unu Rasulullah idan faajib amay kuskana pagka nagkasubang kisampay si kuwalay niyo na paliwat terkasi ka di makasembayang sa emanan na masjid na malo ka manuto o paman nasisang kutama sa Rasulullah na da mapi akar sada ada alait oy nabuta pun siya itu na danian lugar ibadi si makasembayang sa suldawalay ka aya subuan niya na si makasembayang sa emanan na masjid sakap ke talapukan yan si kuwaimanan yan na disembayang po salatul jamaah. Nagyanan basta paliwatu Allah na magagang ka da sindud ka na kinanglan na mga kikilas aka kang galabakang kaon o pamakakap na haji na amay kuha na tamo ka lamba-lambaan na gudi ka numay na mapipiligro ka. An nakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapiyaki sabutan yan. Man malakazada warahila tuballighu ila baitillahil haram wa lam yahuj fala alayhi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Sadeng sa tao makagagaga sa kapakanikian anak kedaan yan mapia sulawasian. Anak tamukian lamba-lambaan na daur niyan sadiskan yan numaik nagukaat tagi kapatay na dining dua-dua ti Rasulullah na lagi diupatay Yahudi na Nasrani ay mano to na may luta amay kas ka na kumaswina naik na anak tamo ka lamba-lambang ka na din ka pangbuwa mayay bati ka amay kamaluksa ko ka din ka katawan nilang basi kumur ka girap mana ayay ni pananawag wallah na suka pa kasulsi ko surga na inumanan yan sa kagaan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sasakuyakan wa tigwallah. Sakarilair kan wallah. Nagusto ka pagura-dura diyo sa kapakasudyo si surga. Asuka surgaan na aya kablang yan na lagit sa kablang upito lapis sa langit ang usulupa. Ikida na susabad na tinay sinutua mablang. Oy. Giman nang kaya katatag under tanwalya lupa nam padaisi ko may tuab di magawngong si saging kaya kautuan. Kaging kaya langit wallah ging kaya after nakaun. Napkilay tanon sa mga bituon sa bapukaran niyan. Na ana di tanong kailay sa ebok akilay na matiliskop kawatan yan. Nana ad na pangatutun sa ging kanan na mga bituon
apakatlong gibutak pansulupa na mala adiging kutuay manan yan. Mala ang kutuay manan yan na sa tima na patingir sisang kaya kutu na diging kaya manan yan lupa katatago na tanong ka. May ito ini. Huwag. Nagyuto. Kasi sa kuya ataw sa kapaka panaguntaman o manusia si ikusimba si kuwala. E gira na sisang kaya dunia na may babatad sa ukuran ka ko, mapunggulaw lang ka, kudang ka pa nakaadin. 50 giburagong panadakaad ni dunia na piya kasulat wala supansum na minya pasad din sungan na mapunggulaw la sisang kailiyaw lupa. Na tibuluga ayaw ukur ka na titabla inag-YouTube nibdad ka. Na ayaw ukur ka na pagkawasa ka na emanan niya pakapkawasa ang kawala. Uway. Naging kaya dunia na may ito ini sa pangilelayan wala. Na api ay kapakalaata mo kaon na may tuto. Innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adabun adhim. Diyan ko to ang mga tao na pangunutan si ku Allah dairan gulaw la susimba si ku Allah na api apan ay miya sukat kasaging ka dunia na sati mana dunia nagupakat duwang kapentak pa dunia ay mana niya nas kay kirkun na makawatan sa alungan na mauri nagyang kutamia sukat ka amal at tamu kadua ka dunia pen rekagyang kaya sibing kontinin sisang kailiyaw lupa nakagida ka panananguran si ku Allah na ipagaw na ka sa ginawang kasadi ka makanaraka na dito pagargaan wallah dabaw to kipantag sabay manan yan na makalidas kasi sa gin kuto ako si kunaraka naginan mga urip no Allah matatang kada sigo dunia na upa makaditab kawasan na titabla inay o ba si kakikawasa sa alungan na mauri na mapas pa na makambalay ka na daang kaw narini kuran ko pipiraw lan pipira ragun na di patun so pipira ka milyon na ino ka di pangingiyugan aging kutwa 10 agu 2 rakaat sunnah aging nan susunna ratiba 4 rakaat kuluhur kuuna niyan nagu 2 rakaat kurian yan nagu 2 rakaat si kurian no magarib nagu 2 rakaat si kurian waisa nagu 2 rakaat si kuuna no asubuh na umasembayangan kanan sa tulus ikhlas si Allah na bunya lahu baitun fil jannah pakipumbalay ka wallah sa turugan ka gilang gumilang si surga na matatang kada mapiapan mikawas sa kana sadin sa kalair kaun si saging kadunya na kala aka sumari arkasi sa alungan na mauri na aya paglitan o kawas sa agusway manan yan na pobre malagid sa amal na 500 ragu nakakuna naging kuta pobre na kibuga kaya naging kuta kawasaka kagi pagkaklik-klik nunuan ganyan piya kasang urso tamo kayan andaman yun kaya sukatan yan inuari yan narmon Islam anta ka pala si ibu din ay manan yan na ipag-alabat si saging kaeda ginawang kaya nagyanan mga urip no Allah dito no mapakamblag sa dunia sa kapanggalabaka tanurun naguaya malana sukat po ni si kayong kasapara si kuwalungan na mauri apo pag isabutan wala aging kutay manan yan nakakada ka busi saging kayaw pa mana dunia na ini subuwaga masuk ang galabak nakagipong galabak ka na di kaya nakasiko kapiyan yan inna allaha yuhibbu ahadakum idha amila amalan an yutqina matang ko na suwallah na pagkababayan niya naging kutwa tao igiraping galabakyan sugalabakyan na impidan yan kukuan sa daway kakagi amay kaasarbo nagiman hindi ka pa ang bida-bidagin kaya babu mga bidaano Taiwanese sa gusto Japan amya pasad asabab ko kaya pipe ikudaga ang pamana makapupun sa Japan ka inimpidan na emanan yan na malayar ga nagiman buwagin kaya miya pasada Taiwanese na later mo sumimbay na may tuyar ga na kinanglan na kaya sagitiyan buka panggalbakan ka ang kutwa galbaka ka may empleyado ka guru ka padagang ka na piya-piyain ka aging kutwa galbaka ka nasasartan ka naging kutwa ni at uli na ikhlas
kagiw tu yemanan yan nakakaparuliang kasi kuwemanan yan nabalas wallah wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim.